opštine, dobro, dobrodošli. Izvolite. Dobar dan. Mi smo poranili, izvinjavamo se. Tako si javio da ste na pola puta, tako da se ja izvinjavam, ali svejedno tu smo svi. Izvolite. Moje mesto kod predsjednice ovdje. Pa gde hoćete, svestite. Ja moram. Svečko. Kako je bilo na putu do sada? Pazi kameru. Pazi kameru. Pa dosta naroda. Bili smo u Manasi, tamo se završili liturgija, dobro mi smo došli neki naši ljudi. Sratili smo do Lovačkog doma, gdje ćete bolje kasnije da odete ili... Da, evo, položili smo venac na spomenik Milorada Tadića, sad smo ovdje, stavili smo venac po Lešajcima i malo ćemo da prošetamo čaršiju. Položimo venac na spomenik Stefana Simovića i Narodu Savki i popit ćemo onako skonto, ili ćemo negdje u gradu i idemo gore na Ruđu. Đorđe govori srpski. Da, učim malo, ali da, razumijem. Kako vam se dopalo? Ja, ovdje baš sviđamo. Prvi put ste ovdje. Da, ovdje je prvi put za mene, ali neće biti i zadnji put. Ja se nadam, ja imam to zadovoljstvo da uvek primim nekog prvi put. Čime da vas poslužimo? Šta ćete da popijete? Sopet jabuke. Mi imamo jako dobro udruženje monarhista koje vas ovako redovno dovodi i sa vama kontaktira. Mi smo raspoloženi da vas uvek primimo i uvek ste dobrodošli. Dobro, ali mora da priznate da smo na prvom mjestu lokal patriota. Da, moram da priznam. Sad sa najavom ove posete, malo sam notirala uspomene na prethodnu posetu princa Vladimira. Nadam se da ste vi svi u kontaktu. Da, često, da. On je bio ovdje prošle godine, mislim. Prošle. Prošli i treći. Dolazila je princeza Jelisaveta još odavno, još pre nekih 10 godina, ali nismo se sreli, to je bilo ne znam. Ali nije propraćeno, došlo je skoro privatno, tad nije postojalo udruženje, ali u kontaktu smo sa njom, pa u nekom narednom periodu doći će i on.